Da li postoji napitak koji može da bude dobra podrška kada želite da smršate? Ne postoji čarobno rješenje, ali postoji jednostavan prirodan napitak koji mnogi koriste kao deo zdravih navika. Danas govorimo o osvežavajućem napitku od limuna, krastavca, đumbira, nane i vode. On ne topi kilograme sam od sebe, ali može pomoći da pijete više vode, smanjite unos zaslađenih napitaka i lakše održite zdravu rutinu. Za ovaj napitak potrebni su vam jednostavni sastojci. Limun daje svežinu i prijatan ukus. Đumbir dodaje blagu aromu i osjećaj topline. Krastavac osvežava i čini napitak laganim. Nana daje prirodan miris i svežinu. A voda je osnova svega, jer dobra hidratacija ima važnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju organizma. Zašto ljudi vole ovaj napitak? Pre svega zato što je lagan, osvežavajuć i jednostavan za pripremu. Može pomoći da tokom dana unosite više tečnost. Nema dodatog šećera, nema nepotrebnih kalorija i može biti bolja zamena za sokove i zaslađene napitke. Najvažnije je da ga posmatrate kao deo zdravih navika, a ne kao brzo rješenje za mršavljenje. Priprema je veoma jednostavna. Isecite limun, krastavac i malo đumbira. Stavite sastojke u bokal ili veću staklenu flašu. Dodajte svežu nanu i prelijte vodom. Ostavite da odstoji 15 do 30 minuta kako bi voda poprimila ukus sastojaka. Nakon toga napitak je spreman za konzumiranje. Kada se pije ovaj napitak, možete ga piti ujutru, kao lagan početak dana, posebno ako vam pomaže da odmah unesete tečnost. Možete ga piti i tokom dana, kao osveženje umjesto sokova i drugih zaslađenih napitaka. Najbolje je da ga koristite kao deo uravnoteženog načina života, uz pravilnu ishranu i redovno kretanje. Važna napomena. Ovaj napitak nije čarobno rješenje za mršavljenje i ne dovodi do trenutnog gubitka kilograma. Može biti korisna podrška, ali rezultati zavise od celokupnog načina života. To znači pravilna ishrana, kalorijski balans, dovoljno sna, redovna fizička aktivnost i svakodnevna disciplina. Nema prečica. Postoje samo dobre navike koje se ponavljaju iz dana u dan. Ako želite bolji efekat, napitak treba da prati zdravija rutina. Jedite raznovrsnu i nutritivno bogatu hranu. Krećite se svakog dana, makar to bila obična šetnja. Vodite računa o kvalitetnom snu, jer san ima veliki uticaj na energiju i apetit. I naravno, pijte dovoljno vode tokom dana. Napitak pomaže najviše kada je deo zdravog načina života. Zaključak je jednostavan. Napitak može biti dobra podrška, ali pravi rezultati dolaze iz kombinacije više zdravih navika. Napitak, pravilna ishrana, kretanje i kvalitetan san zajedno daju mnogo bolji efekat. Zdravlje je najbolja investicija. Ako želite još ovakvih savjeta, zapratite Green Zone, lajkujte video i napišite u komentaru koju temu želite sljedeći.